kau sama deh. Mbul emak anu kasep, anu denok, nu semplon lah kamana-mana nya. Tah, mangges ngarit tah sakarung, parab sia. Tah, kumang geus dipangaritkeun tah. Lah kamana? Astagfirullahaladzim. Aing poho. Duh, tah, nginumna wae hana heulan nya. Cai sumur behlan, cai sumur. Emak can kabeli meuli susuna, heuh. Geus wae hana be. Lo ka mana sia nya? Emak ulin si ulin deui. Lo ka mana? Sia be. Areh amat ieu nya jelema hiji acan. Kamarana nya? Wih, ya, kenaon sih di dieu? Suluh kasang naon? Dih, ngejo masih panci kieu diuluh keneh bae. Meuli kompor atuh menta ka salaki sia. Gue can gajian. Ih, kayak paling dibelikeun. Cuman atuh. Paling dibelikeun nya. Mun aing boga duit. Jojona den coli apa jadi? Solang-solang Honda den saja. Ya kenapa deh solang Honda den itu dok? Iya. Iya. Kamu bilang Ngerti nggak? Iya aja. ngarilnya. Ah? Enggak. Oh Allah. Kepuyu apa aja ge ha? Kau nak pandai ndak ngeroti baso den jangan mengecek untuk itu jangan iyo indah sih. Ada gosip apa hari ini? Ada gosip apa? Banyak arti. Naon. Pokoknya banyak loba dengar kita bahasa naon geureun bahasa Korea. Aduh emang isa. Batu saya eta teh, batu saya di mana? Ih, itu jelas. Oh, boga babaturan tapi tuh. Emang babaturannya di mana, Neng? Di mana? Sialan lu. Lu pura-pura enggak kenal sama gua lu ya? Hah? Lu sama gua udah lama. Dia itu udah lama nih kenal sama gua nih. Cuman dia pura-pura enggak kenal nih sama gua. Ih, parah lu. Ih, teman sendiri enggak dikenalin. Emang sialan lu ya. Bener-bener sialan. Lu tuh kenal sama gua tuh udah lama, tahu nggak? Sekarang lu bilang lu pura-pura nggak kenal. Dia ini lama kenal sama saya. Oh, parah sih, Rina parah di babaturan tuh diakuan. Ini stres biasa. Parah. Wajah mendingan dan duduk sikonya surang jo. Kalian berdua poi dari siko, hah? Kunci kau sama Den. Iya pantang kau ya. Dia tak, Rina ngomong lawan itu aja mah. Tapi aing teh tadi pusing mikiran aja di stres, otak aing mikiran eta. Ngomong sehari